gwitwo Enos Jero mwikareri gitwa KTDA na gucira niwe mwega gucokeria arimi makaya mao. Bwana Jero gaithe karucine, karibu sana Inoro TV. Nina ketheka muno. Nekwega gutire na uri uri kuo wega. Nene kuo wega. Neguo. Yes. Bwana Jero ni ndona we kini muno nginya ukiandika. Ndio Victor Kinothi aratariria rugano rwa andu acio macani makaya maria menamo. Bona thimereirwo marugana no magome gutua macani. Makoga magwithitio ni directors kinya fataliza gukinyaga ijerere. Ugeba kumashu atia, ugeba kumera atia. Mbere mbuge ni wega nondu wa kuka studio na ngethie mwiroreri wakwa uria kene murimu wa majani na andu aria engi onthe tugwatanagira thiini wa biashara ya majani. Mbuge urimi wa majani kothietio kivusaga kuma miaka iria gurakoretwe kwina thina muno. Na thina uria turona wikuote riu mirurungano teo arimi mainayo irauka nondu wa promises kana ciiraniro iria arimi merirwe makivewa mwivoko wa ati biashara ya majani ni kuvua. Na mbuge kuma reforms yambiriria 2021 maita maria mengi nondu wa leadership ino ikuo arimi makoretwo makinyita mbeca wa mwaka cie mongerere kuma mbeca cia mweri kuthie mbeca cia bonus na wananginya kuria kwingi mostly ta guku kuragomwa nondu wa kwiririrwa ti ati kuragomwa ni nondu wa gukorwa bonus iraindi no undu uria tungiuga kuna riguo mwaka uyu ni mwaka uria twikite wega kuringana na miaka kuvituka miaka yo ingi yonthe wanavuva miaka 10 mivituka. No kire ningienda kwira mwiroreri wakwa ni ati na mukuri wa majani ni ati murimi uria uviraga majani thiini wa factory iria viraga wa factory irareva kiria yendetie na irareva kiria maranyita kumana na quality iria o ene magotaga kuketha. Koguo gutirio kungi kinya gukorwe factory ne kureva undu umwe na iria ingi. Koguo uria ningira mwiroreri wakwa ni ati wana mbeca icio marauga ciringi 50 kana ringi ciringi 60 ni mbeca ni makoretwo makiaraniria na directors ao kuma wariria wa mwaka ukiambiriria na bare ukavingira ni makorogo makiaraniria magakorwo makirwa thoko ya majani irathi atia kana thiini wa biashara ya majani kurenda majani mabana atia niguo murimi abate kunyita mbeca iria mbega. Arimi magagutua kuroria turamarutire mbeca ri cia mweri kuma ciringi 16 twakinyia ciringi 25 one mwena wa kirima uyu uretwa East of Rift naguo mwena wa West of Rift twamaruta kuma gwe ciringi 14 twamakinyia gwe ciringi 24 na koguo mbeca icio cia mweri ciongererekete gatagati ka ciringi kuma 1.9 ni mbeca cienge nginya ingitaranirwa kwi bonus iria marabe wakorwo mationgererwa mbeca cia mweri. Na ningienda kwira murimi tondu kukathie uria biashara ya majani irathie kivusaga tuthie na mbere kuongerera mbeca cia mweri ningienda murimi agakorwo akierewa tuongerera mbeca cia mweri ni ikanyithia bonus iria manyitaga. For example taru tugakureva mbeca cia mweri na ciringi 30 ni kumaanisha 30 iyo turakinyia ni kagwithia rate ya bonus. Bonus igakorwa indi koguo korwa tutiongerera mbeca cia mweri kinya 25 arimi aria ingi mange kunyita mbeca imwe ta iria marenda tacio maretia 50 koguo ucio niguo undu umwe ningienda kumwera. No undu wa mbere ningienda kuga ni atiriri mwaka uyu tuendetie kana turakethire majani mengi kuringana na mwaka muthiru na gikiro kia kilo milioni 263 gukiria kilo milioni 263 mwaka muthiru twakethete kilo milioni 1 na ngiri 100 no mwaka uyu twaketha kilo milioni 1 na ngiri 100 na ngiri 400 koguo ni kuonania tuongererete na gikiro kinene muno. Maune majani maria metagwa green leaf matai mathie no mai mathie turakoretwe tukithia majani mwigana wa kilo ngiri 319
na kuringania na mwaka muthiru turakethete kiro 267 mai mathie koguo turongerere kiro milioni turongerere kiro 51.8 million na undu uria ningienda kuga ni atiriri nauga mai mathie ni milioni 319 na mama ma mwaka muthiru ni milioni 267 koguo mai mathie kurongerereire na kiro milioni 51 na ningienda kuga vai manjani mama kikuringana na uria mendetwe manjani ma East of Rift mama twitaga mwena wa kirima ni makoragwa magikethana quality mbega na kambuge factories nyingi mwena wa kirima nicio ikuriva na bonus iria mbega na niturona nginya uria arimi makoretwe makiona ni mabati gukorwo makinyita mbeca mbega mbeca cigokare hi bwana Njeru bonus irokare bonus kambuge turivagira murimi mweri wa 10 gatagati koguo mweri muku no tariu tondu directors every factory ni marekara nthi kuthie kundikiria bonus rates yao ni makorwo makithiria kiumia giki muthenya wa njuma koguo factory cionthe by njuma kiumia giki ni makorwo makimenya wa factory ni rivana mbeca cigana na mbuge arimi matigakorwo makiuga no marivwo mbeca undu mwana kithii kiria kingi ino ni biashara na ni competition nino nire mwaka muthiru kithii kiria kiarivite mbeca wega muno kiarivite na ciringi 57 na ndio rate ya manjani vai mweri twarivaga na ciringi 10.21 so this time round niturageririe gukaza muno niguo tuone at least ni twa improve na kithii kiria gikuriva wega mwaka uyu ni kiriva na makiria ma ciringi 60 thegio chama tabe ututeithia gutaukwa atiriri niki kiroragwo niki na kiroragwo nigetha githii fulani kiuga ithio tukureana ciringi 60 githii kenge kiuga tukureana ciringi 58 kenge tukureana ciringi 55 yani niki giki nigetha murimi ataukwo ndagakue director wake uru niki directors mafatie kurora ningienda kwira murimi u yes please undu wa mbere turoragia capacity ya kithii taru kithii for example angekorwa kithii tagia githambo for example kithiaga kiro milioni 20 na vai kiro ino milioni 20 mathiaga manjani mao mendetwe na mbeca fulani magakinyia for example makakinyia bilioni 1 na milioni 200 for example vai mbeca iria cionthe ciatonya account ita ya githambo maukaga makiruta cost yao yonthe marute cost ya mbere ire rutagwa ni mbeca iria marivitwe cia mweri mbeca cia mweri kuma mweri wa mbere wa Julai tondu nivo mwaka wetu wambagiriria kuthie mwiso wa mweri wa June vau nevo tuvingagira mwaka makiona mbeca icio cionthe marivite ni ciigana ikirutithanwa igitarwa ni cost then macoke marutirwe cost icio ciingi cionthe cia operations ciegie misara ya ruti ya wira maguta maria matumirite thitima iria matumirite thiri uria mangikorwo maina guo wa project iria mangikorwo magika kiria kionthe gigatigara nikio rugiukaga gikinagairwa na kiro iria factory makethete taruga korwo matigaria milioni 700 kana 800 ikigairwa na kiro iria maina cia factory milioni 20 kiria gikuma iyo ni rate na gutie wandu vengi ati director mathieza kuga ati ni mathie kugera mbeca fulani kana kugera rate kundu fulani ana no erutirwe kimaro muremia na haki ya kumenya cost icio pio in fact uria gukoragwa ri bonus yanarikia kundikiriwa vuvo wa mweri umwe kana marikia kurivwa mweri wa 11 tukoragwa na general meeting annual general meeting kuthie kuthomerwa mathapu mao mero vai mwaka ucio turai na mbeca kiwango fulani alafu matumiri meto marai kiwango fulani na mbeca iria iraukire kwi murimi ni kiwango fulani koguo ni undu ukoragwa wina waragania ni uria tutana kinyia vandu vakuga no atwiti andu kana arimi a manjani misemanio rita ya general meeting niguo turutire bonus fo aya thegio chia hari ukada kurikia he undu ukada kurekereria ha okino warikia reke tukihoronge tukoretwo tukiwona na tukaweigua muno na nindaigua wega ati macani ni marongererekire turakorwo na gukiria na kilo milioni 263
uhoro wa kuigua ati macani me makombe Mombasa ati twina macani maingi muno kou na no turatwara mangi no twende Bwana Njeru utheri uhoro ucio. Uria ningienda kwira murimi ni ati uvoro uyu muno na Kambuge niwe karire ta kwogwoswa ni wanasiasa na gukunja nundu aria mbere ma broire the whistle maugaga ni mwigana wa kilo milioni 200 but mundu uria urumagiriria ndeto cia manjani wega na kabota kunyita information mundu uria waririe uma ni uria waugire ni kilo milioni 100 na umani ate kilo iria ciaikuo tutahendio tukivingirira mwaka cia kilo milioni 100 ria 6 na ningienda kuga utiai undu munene kana undu wakumakania kana undu wakieva gukorwa twina kilo milioni 100 ria 6 tukivingirira mwaka gitumi kilo ino ciaumanire na irathimo cia Ngai na irathimo ino cia Ngai ciaukire nundu wa wongerereku wa manjani gitumi nundu wa gukorwa twae na wetha mbega mbura ni yaurire muno nginya January February na fertilizer yakinyire wa kavinda kau ka December January na ndimi magekera fertilizer manjani makiuma muno thaino kiria ningiuga gutie murimi utarakena ni gukorwa aina kilo nyingi na wanambona siria irauma nini arimi aria ingi ni manyita mbia nyingi gukira iria manyitire last year nondo gukorwa wa wongerereku wa kilo no ningienda kuga tue ta KTD tutio sai challenge tuzire opportunity ya gukorwa ati ni twa rathimo na ni twagia manjani mengi na niguo nitukuvota kumendia koguo magakororia taru mwaka ucio wabitukite twavingirite na kilo million 75 no ugakororia mwaka uyu kuongererekire kilo million 51 ciendie no kilo iria cia twavingiriria nacio cia kilo milioni 106 koguo still no akuonania ni twendirie manjani mengi mwaka uyu kukira mwaka muthiru na twendirie makiria na kilo milioni 29 no riu ningienda kuga vai kilo icio cieragwa milioni 106 kavindari gaka kumwa ndio kwariru uvoro wa kilo icio mweri wa kanana tuendio makiria ma milioni 60 koguo mweri uyu ukiuka kuthira ni tugukorwa ringi tukiuga ni tugukora twendetie kilo ciengita milioni 30 koguo no atukorirwe tutigarite milioni 10 kana ringi wanaivire nundu no aturathie na mbere na gucaria thoko njeru na kundu kwingi aya tondu kwa hinda riri macani ma Kenya mandagio ko muno thaino mashani ma Kenya andu aria matuguragira na wengi muno ni kundu gwetagwa Pakistan kwi manjani maria monthe tukethaga acio maguraga mwigana wa 40% ya manjani maria monthe tukethaga neguo yes ndio mashani ma mekura Mombasa hidari umekuo Bwana Chairman matigothuka matigotekirea Kambuge lifespan ya manjani iria tungiuga manjani no amegweka makiambiriria gucenjia taste nwanga ikorirwe aria mekirire lifespan mekirire na miaka 3 no te kuga manjani wana magakuvitukia miaka 3 no amacoke manjani no makinye nginya no amathirie nginya miaka 5 na makoro maikuo no aria matestaga maugaga ni mambagiriria gucenjeria sama wa miaka 3 haya arimi acio na muno Kiambu rugano ru rwa Victor Kinothia nindegwa makigoro wa fertilizer gucererwo yes hihi inyu murita KTD mukagira ha maundu ni tamaya maguteithiriria murimi na indo iria rafatara nigetha areme wega yes Kambuge one thing kindu kia mbere kiria turekirira muno ni kuongerera quality na quality no ni iretwa ni fertilizer no kethimwaro na kindu kia mbere ne riri arimi na tonya KTD kana naga muikariri giti mwaka muthiru mweri wa mugwanja ni na meriri oforo wa fertilizer gukinya tene tondu fertilizer yo twanyitite mwaka muthiru etiaye binda riakwa no ngiuga riwe vinda ria kwanania ni ngwende kinyetene na fertilizer ya mwaka uyu twa advertise mweri wa January ni uria process yo yonde gikauga tuthirie kugura fertilizer ne kinya Kenya ne take long no gakororia fertilizer yetu yumaga Russia thaino nundu wa bara ya kati ya Hamas na Israel ne tumete njira iria meri itumagira iria ikoragwa inguve through the Red Sea ikorwa itingitumira nundu wa gwatakwa koguo meri iratumira the longer route ya through South Africa nega korwa still wanayo ina congestion na tarune ne karaga ngimenyithagia arimi fertilizer ne kinya mweri wa
mweri fulani lakini nondo wa congestion sisio irauka traffic rimweri ya ritaru ya kinya South Africa ni matwirire ni makinya South Africa lakini ni macererwa na mithenya ta 3 ni undu wa gukorwa kwina traffic na koguo tukombete rutio still nenda sana irongerera mithenya mingi gukira uria kubatie no kuna riguo still no atukuthie na mbere gwikirira kuona uria tungika na tungivota kapisa niguo tuone no atuvote gukinyiria murimi fertilizer kabinda karia kagirikite kwina itumi imwe ta mundu atangivota kurigiriria aya undu ucio ni horo wigi thurano no tende kumenya itemi ria KTDA hakinya ni factories gukorwo cigika ithurano cia ma directors ni mukona andu arinyu mwendaga makorwo mari ma directors thini wa matinga kambuge bau ni arimi makoragwo makienda inyu muti andu aria mutindikaga arimi nio makoragwo makimenya marenda uriku thini wa ithurano cia director lakini mundu wonde akoragwo athuritwe wa mundu wonde akoragwo akienda gucoka na gwitetera thini wa giti kana position iria akoragwo avetwe niguo avote gutungata ringi no murimi angiuga no gucenjia ta directors kana ta chairman anani gutina uria nengika tondu nie ngoragwo anani ngirugama na ngitetera ta iria mundu director uria wingi ararugama aya good dada tuhomuka nigetha urehero gikombe kia macani chair bwana Enos Njeru no ni twiriga kuona oha tukimuramura magatheti ndeto cike yumeria na ndiona ta cie yumeririe head deputy president Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua etanite gugituika ati directors ni maraitanga mbeca cia murimi unnecessary foreign travel cia goro muno na gwika maundu maingi nginya hi mukona maundu mamwe marekona madire ni maragwithia ka bonus karia kana mbeca iria kinyira murimi tondu muro twagirwo ko murimi akire mbeca nyingi muhuko murita KTDA muri na wigereriki wa gutigirira ati murimi ni ogera mbeca muhuko na njira ya kunyihanyihiria arugamiriri miago na ikeno tondu amwe ni adikanoma ningienda kuga riria munini wa bururi kana wa munene wa bururi ariririe ndeto cia foreign travel cia director kambuge undu uyu rimwe riria uthiete gutangazwa no aragua rimwe na ikiro itai mbaraganu muno kiria munini wa bururi athomire ni cost iria tumiritwe ni KTDA directors kukorwa kwina management service directors aria makorwa ma independent na nginya staff nondo cost ino tutikoragwa tukithie nja ikenori na meagori ande tukoragwa tukithie nja first class gucaria thoko niguo tuone manjani metu ni mavota na gukoma mikawa ya goro luxurious kangwire kugakorwo no gwikwe audit na nitugeragia gu compare our corporate class kana nginya company yetu turingithanitie na company cia kirathi kiu gutirio twana korwo ni twathie goro we company iria cingi na ringi andu ni makoragwo makiuga directors magendaga na first class nie mwene personally ta chairman kana nginya CEO gutie mundu anayo mugendaga na first class tugendaga na business class na first class na business class icio ni irathi igiri ngurani na kiria ningienda kuga rimwe ni kwa andu mendaga gwikirira undu uyu nginia na no mende kuga tariu kiro icio cirerwa ciaragua cie Mombasa tugagwikara tukirite uguo tukorwe ta ino ni kwa turario borwa kwendia macani na tutirathie gucaria thoko manjani mau matingirie tariu president yara in Germany the other day yara in Germany kurai na timu ya KTDA na T-board marai kuo niguo magacarie thoko ya manjani metu maikuguo kwina timu ingi nayo ikorwe nayo ni iratumwa kundu kwingi ta China kana kundu ta Russia mathia nao magacarie thoko niguo tuvote kuona manjani mama marerwa ni mengi ni makuvota kuthie koguo tugagwikara uguo tukiugaga ati tutumira mbeca ino niguo tutikacarie thoko kana niguo tutikerwe ni turatumira mbeca cia murimi nae murimi ni riangirira makiria na ningienda kuga nginya kabindari gaka nirenda thaino go take initiative ya broaden kana ko strengthen marketing department niguo vote ko market manjani meto na wengi
ne kima market tikwe gukorwo kima market ku Kenya ni korwo kima market nja taru turenda gutonya thini wa Europe kabisa na Asia niguo tuone manjani meto ni mathie na kukuonde thini wa CIS market niguo makorwo makirie na wingi. Haya thegio tukwamba twikirie twacokeria ni tukuigwa mikakati iri ya chairman Enos Njeru nayo ya gutigirira macani maitu ni mendeka ituri ciothe ciathe nigetha murimi ekire mbeca muhuko. Oho ni ngwenda kuigua kuma Waigera mogaruruku maria wikite na ndona ciuringi nyingi muno mwiroreria tumeire cikoni uhoro wa macani. Ndugathi hara mwiroreria studio tuna chairman wa KTDA bwana Enos Njeru. Unyuaga macani? Unyua? Unyua macani. Ndete chai kabisa. Okay. Yes. Haya mase rei chai na thamos. Na nenero ngokethie ni mundu etagwa Ndongo kuma Mombasa. Akuvoragira thimundu wosaga. Auga wosaga mbeza na ithiraga. Ndongo we. Good, thegio ni twacoka turekererie ndereti ino ya guthaitira murimi wa macani. Tukirikia ndeto ici cia macani tukuingera ndeto cia makadamia na tugukorwo na Johnson Kihara ni murimi na mwonjoria wa makadamia ni aroka. Nore Kenyambe ndekie na chairman wa KTDA muthuri ti Enos Njeru twina kithini wa studio. Tutanathie bureki chairman ni ukugwetete uhoro wa kugaciria ruhonge rwanyu rwa wendia nigetha thoko ikinana nenehe. Hii ni mikakati iriku ukite nayo na ukiaria icio ri no twende kumenya kuma Waigera wa afici ni tondu turiku Njeru angirahira ekire murimi wa macani ciuri icio cieri. Okay. No wega muno ni undu wa kiuria kiu wa mbere ni monete ni tukoretwe tukibingirira mwaka na stock iguru muno na makiria tutinge complain nundu maundu mama marauka nundu wa wongerereki wa manjani na riu nirenda guosaita opportunity ya gukorwa nwangerie riu ku strengthen kana ku reform department iria tukorwa twina cio cia marketing. Tukorwa na subsidiaries nyingi iria ikorwa cie thini wa KTDA na subsidiaries imwe ni turenda gutumira ta vehicle cia marketing niguo tukorwe taru twina subsidiary etagwa Ketepa ni koragwo igipack na ku brand our products. Turenda na ekorwe na department ya marketing. KTDA umene korwe na department ya marketing. Chai trading ekorwe na department ya marketing. Tugwatanire vamwe na T-Bond niguo tuvote gukorwa tukivota ku market manjani metu kundu kwingi na nthi nyingi na gukorwa tukiendia na wingi. Undu wa mbere ningienda kuga niracokeria mugathe wa bururi ngatho His Excellency William Ruto nundu nake nuosire initiative ya kuva ambassadors role ya kuthie ku market macani na other product iria twinacio na riu ni tukoragwa tukiona twina flow ya ambassadors thini wa offices yetu kana nginya gukorwa tukikinyanira nao through thimo kuona no nginya mathie na manjani metu kana ria makwenda undu magatwira niguo tukavota kumarumiriria na kumatwarira. So with that tukorwe nginya twina ni tukorwa twina nginya department ino yetu ya communication ni tukume refurbish niguo na yekorwe ikivota ku market manjani metu online na tukorwe twina ungirugura website ya KTDA no kuvota gukorwa ukiona product cionthe iria twinacio na kuria unginyita na kuria ikinyite. So maune maundu matakoretwo makioneka muno hau atigokenda mukiandika youth muno vaune tukwandika youth online na ndisi kana ni kwanga gwicira kama niguo tumaketere. Yes undu ucio ingi ni kuga kuma na tonya changes iria ndetete imwe cia gukorwa ni itethetie murimi. Undu wa mbere ni narutire murimi ukombori ati aketha manjani make abingirira mweri 30 kana date 30 etagirira mithenya 24 niguo anyite mbeca cia mweri uria abingirire. No thaino twamuruta vau twamureta immediately abingirira mweri 30 kana 31 by mweri 5 besa ikora cia account ile. Aya kiumia kimwe. It is only 1 week. Besa igakora cia account ile ya murimi. Pau vengi still wakavindari gaka nikuo nitukoretwe murimi akiongererwa besa na akanyita besa mbega.
tariu mwaka uyu wakwa turavingirire orai wako wa mbere as a chairman niguo ugukorwo wa river bonus iria iguru muno kana vai kiro murimi nigugukorwa kwina ithei igukinyia mwigana wa ciringi 80 makiria ma 80 wa vai kiro na kioneki giakwa kana focus yakwa ni naugire mbere ya tamu yakwa ithira miaka 3 ino niraverwe koguo by 2027 ningorwa ngikirira kiro imwe ya mashani ikinyie ciringi 100 koguo no nguthie ngiruta murimi ukombore vau vengi ni wamende kuga ni niravotire kureta a new product ya KTDA iria itanonekana gutecekene taru ni twendagia manjani metu kuma Kenya makathie nthi cia nja riria twamendia makinya at the auction withagira manjani makoragwo maina label ya factory ya Kenya no magurwa yukagege na senjia tondu mundu uria wagura aukaga kina brand akina rebrand kana akina repack manjani na ngunia yake ina ritwa uria kwenda koguo manjani mau mathie tumenya mau Kenya na mathie ma package manjani mau na kunja ndukamenya manjani maumete Kenya so kindu kia mbere gwika ni ku brand kana ku produce product iria yathie nja ikwamenyekaga ni ya Kenya kundu kuonthe ukethagira kwina signature ya njani ria Kenya na undu ucio wingi ni gwikirira muno mvote kuona project iria ciaremerere cia thitima ni ikuvota kuriuka na ireke niguo to reduce cost ya murimi to reduce cost kwi mbesa cia murimi niguo murimi ongererwe mbesa inaranyita mundu no ayurie basi niki kiragituma ukorwo na merorogano no ya arimi maandamano ma arimi na mugaruruku macio chairman Njeru uhotete kurehe ningiuga merorogano eno ya arimi irauka nundu wa ciiraniro iria meriritwe ni atongoria ao iria ingikorwo ni ciarega gukinyanira kana ringi arimi makiganania na kithei kingi fulani kile kirivite wega na nivo ngugaga kukaringana na utongoria wa kithei tondu wa kithei kino utongoria wake na ni utongoria ngurani leu koguo ningiuga tuonde tutingikorwo tu undu umwe tondu ukethira wanawendio wa manjani wa kithei kiendagia na price yakyo chamani no wena ndumiriri kungenda kuhe ateti tondu arimi a mashani makorwo kundu kuri na atongoria kuri na ateti na rimwe ni nyonaga riria hena kaundu ateti ni maumiraga kwariria arimi a mashani ateti ni atongoria tugithurite ungiuga ati hau ndumiririire ni ngiuga kwi ateti ni kwira ateti ni kumera sector ta ya KTDA ni very important kana ni avata muno na sector teno ndirenda inegene na ndirenda gutonyererwa riria kungikorwo mundu no akorwe akienda kwaririria biashara ya manjani na ni muteti nakorwe akigwatanira na atongoria aria mathuritwe kana aruti wira aria maithiini wa sector ya manjani niguo information ire mangikorwa makienda kwaririria ikorwe na information iria yo correct tondu kwi maundu andu mangiambiriria gwika ukethira maundu mau ni mareta mbara kana mambiriria gutuma atongoria aria maikuo kana aruti wira maukirirwa nundu wa information iria thiete nja itaikuo na ningi mavoya tugwatanire na wari athure niguo kaundu karia tungigua ni gara tuvivinyiriria ta kana katarathie wega thiini wa sector teno twinayo iria so important magakorwa no tugwatanire makathie either mbunge kana senate kuthie kucenjia watho niguo kana ku introduce maundu maria turona no makorwo magitethia aya thengio ndina murimi na muhuri biashara ugwitwo Karaja wa Ndungu no wakuria Gatanga Nox gethe kama no brother Karaja wa Ndungu arajira akuaga mashani gutwara Mombasa no kurihwo ni thina munene agiteithika atia KTDA ndiana korwa na challenge ya kurivandu either kindu kiria mundu gwitwa Karanja wa Ndungu angikorwa atavingagia ni go submit the relevant document iria ciendekanaga niguo mundu akorwe no wakiriwa niguo arivwe angikorwa gwe sector koragwa efficient na kuriva mathire ni KTDA aya ugu agerekia gukiria document icio mbeca ciake cikorwa kiendekanaga atware niguo akiriwe niguo acoke arivwe mbeca ciake mundu nginake akauria atiriri niki mashani marega kwenderio Nairobi niki magathi Mombasa one thing ni turoragia proximity ya warehouse yetu na varia port yiri koguo tugakuga manjani ni menderua Mombasa ni menderua Nairobi
no kwithira magikauga makinya marutwe guku ringi na mavirwe thiini wa port andu aria engi magakorwo ringi makiona ni kurasa muno koguo no atukorwo twina challenge ya that distance na proximity ya kuma distance ya kuma warehouse kuthie port iri ni vandu vakuvi muno. Aya, good. Patrick kuma Kirinyaga aradirikania ati kwende Mr. Jero wokite tabarira-ini itu ya Kiririmbi na ni wogire ati bonus ndigathie the wa shilingi 60 per kilo. Leo Patrick ya Kirinyaga nenda kumenya kurathi atia tondu no wogire guku. Number 2, uhoro wigie to clear the air on the price of fertilizer per bag. Bwana Patrick ningienda kumucokeria ni mwire atiriri riria atongoria makwaria thiini wa studio taru ngiaria ni undu ngirekondwa no gacokerwa uria na ugire ni atiriri mwaka uyu ni tukuona kithii kiria gikariva wega muno ni gigakinyia bonus ya ciringi 60 no ndiauga ithii cionthe no ikinyie ciringi 60 gitumi nundu mwaka muthiru kithii kiria kiarivite wega muno kiarivite na ciringi 57 na kilo cia mweri cie 21 koguo toto ya kilo yakinyagia ciringi 78 no kavinda gaka thaino kithii kiria kiguru muno kirivite na ciringi 62 na tendiri ukuruta kwina ithii ciengi bando iko either igukinyira wa vau iguka wa varingi iria ikuruta kiumia gikite gutura ithii ciengi igiri kana ithatu igukinyia ringi ciringi 60 na koguo ningienda kuga ni kuronania ni improvement nene muno tondu riu ti kimwe kirariva na 60 tore mwaka muthiru kimwe nikio giakinyirie 57 no gakuroria kithiita giki giretwa ngere kirivite na 62 aravu mbesa cia mweri marivaga na ciringi 25 ni kuona kilo imwe ni yakinyia ciringi 83 koguo riria nirauga kilo ya manjani ni gukinyia ciringi 100 nina muoroto munene muno wa kugeria kuona angikorwo no ikinyia na no atuone kithii kimwe kana ithano ingikinyia ciringi 100 kana 10 ni twikatia niguo tuone ni tuongerera mbeca ino cia vagatagati ga ciringi 13 kana ringi kuthie 20 niguo kilo ikinyie ciringi 100 na ni turaset minimum standard quality iria ta KTDA tugetikagira twire murimi waketha manjani mama makinyia kiwango giki nirio tugwitikira twose ta KTDA niguo tukwenderia manjani mama no warega gukinyia kiwango giki tutwikitikira manjani mama maku riu no umenye kuri ukumavira niguo tuvote gukinyia kilo iria turenda gwikatia kuriva murimi. Fertilizer ningienda kuga tumenyaga cost ya fertilizer ya kinya Mombasa mbesa thiri uria wakinya ya kinya naguo Mombasa tukinongerera transport ya kuma Mombasa guka Nairobi nondu yukaga na SGL gucoka ringi kuma Nairobi gutwara nginya factory koguo thogora wa mwiso wa gukinya factory niguo tuvesaga bei ya fertilizer. So far calculation iria ikitwe ningienda kuga iratuonia muvuko mwa fertilizer ukinya factory ni ukorowi na ciringi 3,000 na 400 lakini thirikari still no ai committed gukorwa igi subsidize fertilizer thogora wa fertilizer niguo murimi athie na mbere kunyita fertilizer na ciringi 2,000 na 500. Thegio chairman shurigire turekia William kuma Kagwe Tea Factory, please clarify on the unsold orthodox stocks in Mombasa which has affected the rates in some factories. Director William from Kagwe Tea Factory. Okay, Director William berene ngethi nyingi muno na gukethia na mbuge ni wega tukoretwe na challenge ya thoko ya orthodox na mbuge thoko iria yetu ya inene muno ya orthodox ya bururi wetagwa Ilan na Ilan ni kwagire challenge iria yo ikoretwe ikigeria gusovwa ni government yomene na so far ni thiete kirugukaga na undu wingi ningienda kuga ni tukoretwe tugicaria thoko ingi Russia na China thaino nginya kwina buyers marauka direct kwi factories niguo mone manjani maria maenamo kana mauge muthemba uria makwenda ku processor wa orthodox na ningienda kuga tondu tukoretwe na challenge ya thoko yo kuria turacaririe thoko
kuria macani metu magukorwo makithie ne tukorwa riu tukiambiriria kwendia macani metu ma orthodox wari koguo stock iyo yothe ta emendia nayo ni gukorwo ikirie na ni tuonete kiruguka tondu andu amwe ni ambiriria kwendia aya he mundu rada ngoria terere chia etoka fogwa murahotire atia kuheana bonus kumenya bonus yo kuheana na bia cigana kwina macani me thito. One thing, majani maria maesto ni manjani ma kambuge ni manjani orindi ma mieri ino yava tuyavingiriru tukivingirira mwaka mweri wa gatandatu ni tukoragwa tukimenya stock area time endie ya mwaka ucio ikoragwa igana atia na koguo ni tukoragwa kwi kindu gitagwa valuation ire ikagwa ya stock tuge angikorwo tigaritie mweri umwe ni tumenyaga stock yo ikuo ingiendua na thogora uringanite na thogora uri urendirwe manjani ma kiumia kithiru koguo igikwa valuation tukinamenya mwigana wa manjani mau wigana atia. Haya kia mwisho kiuga gohoro chairman ni horo wigie brokers brokers cia macani na remendagia mamu kohoro ni ndonete ugekaya ngatheti-ine na naguku mena Rift Valley brokers ne nyingi muno magathukia quality ya macani address uhoro cio kiuga gohoro chia undure ningienda kuga macani mama twaragiriria na guku mwena wa Rift Valley mathukagwa ni andu metagwa hawkers team brokers hawkers ni aria mathiesa makagura manjani kwi mundu uria ataregisteretwe kwendia manjani kitheire kiu taru kithei giakwa for example ni rukurire ngorwe ni embati kwendia manjani rukurire no kwina mundu urauma Meru kana Kiambu kana Murang'a aukite kugura manjani makwa rukurire andu acio ni matumaga arimi aria oene maumia sana tondu rira tukuma conditions kana standard cia manjani maria turenda timathikiriria tondu kwina mundu ingi wetererete vau amagurire uria ke akwenda na murimi kwina arimi matendaga gweterera mbeca mendaga cia kurivwa vau iria cietagwa cia hand to mouth koguo ningienda kuga andu aya ni tukoretwe tuciritio voro wao na twekirira TBK mukana tondu niyo regulator ibati gukorwo ikiroria undu ucio tondu mundu akigura manjani kwi murimi uria ataregistered wina fine na wina penalty koguo niyo mabati gukorwo makiona mundu ucio either atibati kuvewa license ya factory yake kana bati gukorwo agiocerwa atua niguo avote gukorwo akigura manjani kwi murimi uria registered koguo ni undu tutwarite kana turoretie na TBK makiroria muno mwaka uyu niguo tuvote kuona arimi yetu ni tukumaruta kombori tumagurire manjani wega na menderwe na marivwe mbesa mbega ugo horo ri chairman thani cia thira ni ndegweta ringi twarie maundu mangi maingi ma macani ni wega muno ngirikia ni menda gucokeria arimi ya manjani ngatho nundu wa kumva kanya kengi ga kumasafta chairman wa KTDA na all other stakeholders aria nao makoretwe tukigwatanira nao thiini wa biashara ino ya manjani undu uria ngwirira murimi wa manjani ni atiri ta chairman kana ta leadership iria matuvete matuthurite twi atongoria ngurani ya ithe ngurani Kenya gutina miracle kana kiama tungiringa niguo tuvote kuriva murimi wa manjani siringi 100 riria turauga kana muoroto wetu kiama kiria kingiringwa ni murimi varia mugundari na murimi agagutukethera manjani mairi na mururi agina turetera tuwe wira wetu ni wira wetu ni ku market na niguo tuvote kuona manjani make ni mona thoko niguo tuvote kugia mbesa mbega koguo ningienda murimi ni atuve challenge na gutuva manjani mega mari urethira kithii giki kirari va 60 nikitikirite kumaketha tondu mundu uria ukavota kuona no urenda kurivwa 60 no nginya na kiathithine alafu mwena wa west nirenda gucenjia mbuge atiriri nienda kuruta notion ya kana ino notion ya gukorwa kwi murimi wa east of Rift na west of Rift arimi yonthe ni ya KTDA no uria nirenda gwikirira ni na plan ya gukorwa ni tugukorwa tukithomithia arimi uvoro wa gwikirira quality niguo tunyivie gap ya iria ivo gatagati ka murimi uria urarivwa mbesa nini muno na uria urarivwa mbesa nyingi ta ino no kwithira kwina murimi ukurivwa bonus siringi 20 na murimi uria urivitwo wega muno
arivitwe makiria ma ciringi 60 ugakororia faida gap ya makiria ma ciringi 40 ni turenda gwikirira kithomo gia quality niguo tunyivie gap iyo yume kwi 40 at least yambambate tumitige inini muno na gap iyo no ethirirwe ni murimi koguo ni metikire matuve macani mega niguo tuvote kuthondeka biashara ya majani ni biashara mbega ina future. Asante sana thengio muno bwana Enos Njero chair wa KTDA reke cia macani twambe tushikinye hau mothe nigetha njaruke ingi cia makadamia twena kihara wa makadamia mwiroreri ni gukuretwo mothe ni wa keri rucine rwa urimi mothe turaria cia urimi tu tabarira-ini ya Inoro rucine kihara wa makadamia ndireciria na wanjukira na makadamia ingekiria amunjiguaga makadamia ma Kenya mariagwo ni comba kuria Ruraya titaguko kumagu